Un veciño da parroquia da Lonia, no concello de Ourense, enfrontouse aos dous atracadores que, encapuchados, ameazaron cunha espingarda de canón recortados e cunha pistola para roubalo. Bernardino Garrido, de 72 anos e que reside só nunha vivenda unifamiliar nunha zona illada, en ningún momento se amedrentou ante as amenazas dos ladróns. Que che fixen ao colipollas? 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 Se descubre a cara que che peto este que te arranca a cabeza. Se mira que te mata, se non porque me va a matar a mí. Se mira que te mata, se non porque me va a matar a mí. Que che fixen ao colipollas? Se mira que te mata, se non porque me va a matar a mí. Se descubre a cara que che peto este que te arranca a cabeza. En esto ven outro cun cordial dices. En esto ven outro cun cordial dices. Eles non me pegaron un tiro porque non dixeron, que non lle escapei para nada. Nin lle dei a carteira tampouco. Dixen, colle meto un bolsillo. Pois se me ven o coller no bolsillo, que te lle escopeta ao outro e dolle con la na cabeza. Comprende? Por vellaname a carteira. Por vellaname a carteira. Por vellaname a carteira. Quítame do bolsillo. Colipollas. Colipollas. Que che fixen ao colipollas? Que che fixen ao colipollas? Se descubre a cara que che peto este que te arranca a cabeza. Se mira que te mata, se non porque me va a matar a mí. Se mira que te mata, se non porque me va a matar a mí. Que che fixen ao colipollas? Se mira que te mata, se non porque me va a matar a mí. Se descubre a cara que che peto este que te arranca a cabeza.